деген бекем түймөгөн. Эх, достор жүрөк тандаган, айтылган сөздү тайбаган. Дос десе күйүп от болуп, көңүлгө музду салмаган. Эх, достор сырын катпаган, пайдасы үчүн сатпаган. Темирдей бекем досторум, мен силер менен мактанам. Көрүп калса достун айыбын, көтөрүшкөн сыйын кадырын, чөнтөгүңө карап дос болбой, бирдей көргөн достун бардыгын. Силерсиңер кеңеш булагым, кабар алып көңүл сурарым. Бийиктесем жакын досторум, канат болуп мага турарым. Эх, достор жүрөк тандаган, айтылган сөздү тайбаган. Дос десе күйүп от болуп, көңүлгө музду салмаган. Эх, достор сырын катпаган, пайдасы үчүн сатпаган. Темирдей бекем досторум, мен силер менен мактанам. Достор жүрөк тандаган, айтылган сөздү тайбаган. Көңүлгө музду салмаган. Эх, достор сырын катпаган, пайдасы үчүн сатпаган. Темирдей бекем досторум, мен силер менен мактанам. Мен силер менен мактанам. Жайнап отуралы, отуруп жүрө берели. Жакшылыктар ушундай тынччылык боло берсин. Жакшы отуралы. Рахмат. Теңизден маңарабыз. Yapayım bir şöyle. Tamam, balık gene sana öyle. Az келет. Ana ağızları. Hadi de. Kız göre ne kadar öyle? Cennet bu ha, sürekli. Жигер кошуп алсаңар тамак. Çay ciddi var mısın? Kızmak özgür. Al birincisini kuper koy. İkincisi. Yoksa birisi uymayla bir yapsalaydı abi. Söz kaldı yeter. Birinciden bardığlar hoş geldiniz. Bardığlar tinch, yaxşı esen aman es alıp geldiңерби. Mına bugün 3 gündür beri bakalasa okuçuluk gündörde istep birge жүргөн күндөрдө эстеп ички дүйнөбүздү байытып атабыз. Ошол күндөрдө чөмүлүп атабыз да, ушундай эстеп ошол күндөрдү.
мына жаштыгыбызды эстеп, мына мен силер менен кошо жүрүп жаш кезимди эстеп атам аябай. Азыр мезгилде мен да жаш элем да. Азыр мына убакыт өтөт экен зымырап. Ушу менин кааларым силерге бүгүн дагы да ушу продолжение кылып, жашынакай маанайда ушул ички дүйнөбүздү дагы байытып, эртеңки күнгө жаңы күч менен, жаңы дем менен дагы ушундай жакшы ушул жашоонун ырахатын көрүп, жашоого сүйүнүп жашаганга биз стимул алып кеткиле бүгүн. Ушул эртең, бүгүн дагы көп мероприятие күтүп атат экен силерди. Ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө бергиле балдарым. Баарыңардын жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Баардыгыңар тынч болгула. Бүгүнкү күн бүгүнкү эс алуу күнүбүз ачык деп жарыялаймын. Көңүлдүү отуруңлар. Сүйлөп үйрөнүп калат. Я мына микрофонду жаман сүрдү өз ичине кирчи. Таппай каласың. Бәлде эле мына келинде балдары, кыздар, эжекеси отурган баардыгыңарга узун өмүр, чын ден соолук, кажыбас кайрат, ушинтип ар дайым ынтымакта эле болуп жүрө бергиле. Баягы эң бул жерде айта турган сөз, главный силердин аяшыңарда да, иштин баардыгычы. Ушу аяштар жакшы болсо силер şu kurup aşağı ajırabайт да. Анан бирөө тултуң десе өлдү. Атеке жок болсун, баарыңарда жакшылык болсун. Жок болобу, бар болобу, келип калса, нанос дегенге жараган келдерден болгула силер дагы. Бәлким не дейсиң? Ал бергиле. Аяштар да койсоңуз. Аяштар. Өзү бар эле ушунун классына, баары силердин классыңарга чапкан элем да мен. Ушу. Ошо кыйла жүрдүңүз. Мен да burada оркестр. Кото элештиңиз. Что, зайка сайтыр коюн да. Söyle söyle. Салам алейкум, тойга келген, акча келген коноктора. Баарыбызга. Өнүкла. Келебиз. Анча 3-4 күндөн бери жүрөбүз чогуу эле. Нака эмеле болуп калып, бир туугандай эле болуп калдык. Келебиз баарыңарга чынден соолук каалайм. Узун өмүр, иштерге ийгилик. Şu эжекеси дагы төрүздүн көркү болуп балдарыңыз. Жүрө бериңиз, Ар дайым дастархан чекесинде ойноп жүрө берели. Ушу талашкан сый болсун. Ушу жакшы өткөрүп алалы, Кудай кааласа. Эртең кече мындан көп өткөрүлө да. 10 күн жүрө берели ойноп. Барасыңар ишке. Узак силерге ден соолугуңарга рахмат. Сыйлап отурганыңарга чоң рахмат. Дастархан ар дайым жайлы берсин. Рахмат чоң. Şu келиндерге рахмат. Бактылуу болгула келиндер менен. Молодец. Кармашан кол эч качан үзүлбөсүн силердин дагы. Баарыңарга бакыт каалайм. Ден соолук каалайм. Ден соолугуңар болсун. Урдатты, сүйлөдү урдат алып бериш керек. Туура айтасың да. Ошо ырдаган үчүн кароо жүрөттү жезебиз. Жапшы айтабайт. Bayramda vatandaş. Kalp böyle aytıp koyulboy. Şün жүрөктөн разы болуп атам да мен. Башкасын билбейм мына шону. Мага жакты. Бетине сигарет шашарган. Кычык кучуңара жок экен да мен мындай деп күткөн эмес болчу. Мындай. Кайерге барба мен була кадар келип жүргөн экен. Өзүң кайерге барба? Чаңла бүчө. Мен деле 3-4 группта бар да. Барба? Барсаң бир жоктун жаңы келгенде жактырып алганы болот. Оңдойду деле байкап атыр да. Теги деле жүрөк. Баарыбыз бир тууганда жүрө беребиз. Ал эмне жүрөсүң? Буякта да. Кеч айтты го. Эго айтты го. Ошо байрамдар. Эго айтты. Эжекеге да таң калды. Эжеке мени менен тең деп коём. Siz 20 жылдыкка келдиңизби деп. Азыр ана карса ошентип 20 жылдыктасыз. Эжекесимин десем, ошондой тең дедим. Siz 20 жылдыкка деп. Эжеке жаш экен. Рахмат. Ошо тарбиясын көрүп өскөнбүз да. Ошон үчүн балдар да жакшы. Мына алыңыздар, алыңыздар.
Oğlum. Konakları, söz olsun. Barınızlarga den soğuk, жақсы маңай, sizge den soğuk, uzun ömür, бақыттылық ешке. Шүтүле, елдер сұрағандай 20 кыргыдай болмай жап-жаш бойынша жүрөбүз экен. Сиз бизге ушунда биринчи класс жетекчи болгондой эле сиз дагы эле ошондой эле көрөм сиздичи. Биздерге да рахмат. Демек, жайнап баягы биздин бир нерседен табыш калганын ошол эң маанилүү ошол да. Табыш албай, сөз окшошпой, баантип калса кыйын отурушчу. Сону сиңген жерге эсептейт го. Ошосун ары сиздерге да ден соолук, бакубат жашоо, биздин классташтар менен тең арыңызда. Сиздерге дагы досторума, баарымнага ден соолук каалайм, ийгилик, кызматтагыларга молодец. Биринен бири калышпай атат. Кызмат жакшы кызмат болот. Өтө ыраазымын досторумачы. Жүрөктөгү пейлер кенендиги мына ушундай жерде эле билинет баардыгычы. Бизден баягы достор бири-бирибизди мактап алсак болбойт. Мактай тургандай кылып атасыңар балдар. Молодец. Аяштарга да рахмат. Тамақты шире басар. Айнектен караса да болбой эле. Билгизбей отурсаңар. Балдарды да бир мактап коюн атам. Аяштар айнектен аңдыса да болбой эле бийлеп атасыңар. Молодец. Түзүк эле келди. Молодцы. Жакшы отуруп. Эми достор деле түшүнүп атат, 2-3 күнлө күн анан кийин кайра эле калабыз деп. Жакшы отурайлы. Көңүлдүү күлүп жайнап, анча-мынча чымчып тамашалашып, бирибизди көтөрүп. Өзү негизи кичине чымчып алсаң, адамдан күлкү чыкпайт да. Бак, бизде чымчып деп коет, кыктыгылап турушубуз керек бирибизде. Ошо менен шаңды отурайлы. Молодец. Алыңыздар эми кымыздан. Мен кымыз алыңыздар деп айтам. Шиптер барбы? Шиптер бар. Бирок баягы бирөөгө анат кылабы деп чылай туруп жатабыз. Бага, bir porsiyon kıymetli burada. Biraz bir ошондой эле болгон экен. Hoş geldi. Başlamanlarmı? Biz daha ne? Em gitti да запса? Жазып чыгат экен ошондо э? Жақсы қонақ болып кетіңіздер, анан кетіп сөзі, анан микрофон бербей. Сенсің рас, да? Микрофондан жүріп алышсыңlar, білесіз? Ага. Бақсы түспаңыздар екен алыңыздар, да? Алыңыздар. Тынч болуңуздар деген ичинде көп нерсе бар, аны билесиздер. Oldu, ben şey, git al bak kesin orada. Ana ne yaptı çeyrek çarşı mı? Yuvarlan sesine falan. Бизге 3 бала өтөсө рахмат болот деп атпадык э. Kuşlara bire veririz. Cezdeler iki kararınızdır, tortanızdır. Tortanızdır, iki kararınızdır. Siz cezeye koyuyorsunuz kararınızdır. Allah ben aksakalar şular. Ova, ezike. Bu yaptıkları kol olarak durma. Ustam jetti. Ne kadar az. Ha ballarga koyacağım. Yok kuşlara bire vermesin mi? Ustam. Ballar ne yapıyor biliyor. Sana ben öyle. Ya buna ne bir aldı be. Ha olur. Jetti. Ha ustam. Bir dostum var yürütüp kodan ağlıktı. Vuruş gündür, gündüz güleşebilir. Sağındırdı balalıktı. Hey! Hey dostum, sağındın mı balalıktı.
Sağındırdın balalıktı. Bir dostum var özgürbөгөн dosko bekerim. Bir dostum var aç toylarda söz göçeçen. Bir dostum var çay namazı kolunda. Yol görsötüp yürögüme iman bergen. Hey dostum dostum, sağındın mı balalıktı. Hey dostum dostum, sağındırdın balalıktı. Allah gayrı kaçın beni dostlarımdan. Kabar alıp bıraktayım çoktan ulan. Bekle gülüp alttan süylet kalganları. Bu dünyada caman dostum düşman yakşı. Hey Dostum dostum. sağındın mı balalıktı. Hey dostum dostum, sağındırdın balalıktı. Biz gel ardalığa da okulduk ama böyle. Balası davay. Hiç kızgan bayızda koyğanda son mu? Yo, ündөрүңөр эми сонун ырдадыңар. Еще содержание песни. Ответ деп қойыңыздар сіздер. Ответ деп. Кызганбайт, жакшы кыздар экен бардыгы. Күлүп жана эле кечеден кызганмын. Так держать. Yok kızganmayım. Kızganap turgan eştekesiyem kavadı деп. Бар болуңар жакшы. Бизге бардыңар, жактыңар бизге. Чын эле, азыр айтыңар. Қатырақ, звук беріп қойшы әш. Жанында тұрады. Бізге сізге да рахмат. Жақсы халық бектерге. Сізге рахмат балдарым. Анчамча тоса айтып тұрсаң, ой, жақсы олар. Қол чауы. Айнура өзү немеге түшүп баштады 25 жылдыкка. Тосто 25 жылдыкка түшүп баштады эле. О, чоң. Келе баштады эле койдап кой. Сізге рахмат ey балдарым. Барыз ғалем, іштерге игілік, келешекте. Барыз аман болойлу. Кейінгі жолушылары да бардыңыз. Аралыз толық болсындарыңыздар. Қол жауы. Араңар көбөйсүн. Азайбайсың, а? 15 минуттық антракын қоз. Жарайлап қой, да? Василий, bir yol çalsın. Қарай албай көздеріңді қарегенде алағача Sakındı selkençek, anday tepe mınday tep. Burulçağı selkençek, vurbay tepe mınday tep. Oyna algıla, oyron kallar bul düğünü. Güllü algıla, zümrön kallar bul düğünü. Yaşıl çolup dürdü can, can açılgan gülüdü can. Kızıl çolup dürdü can, kız gelindir gülüdü can. Gülüdü can, gülüdü can, gülüdü can. Tepki gelinecek, suyum kandan selkinecek. Söylep tepki gelinecek. Biz bu bozok ömürde kızılı çok kızdaray. Tamılcıgan yüzünden kızılı çok kızdaray. Yaşıl çolup durdu can, can
açılgan gülüdey can, kızılca olup dürdey can, kız gelinler gülüdey can, gülüdey can, gülüdey can, gülüdey 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 can, gülüdey can, gülüdey can, gülüdey 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 can. Selkinçek, anday tepe mınday te, burulçağın selkinçek, burbay tepki gelinçek, selkilerden kolundan, sekin darma vallamız, tün uykudan uygudu, ay sarsanağa sağlamız, yaşlıca olup dürdey can, can açılgan gülüdey can, kızılca olup dürdey can, kız gelinler gülüdey can, gülüdey can, gülüdey can, gülüdey 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 can, gülüdey can, gülüdey can, Gülüdey can, gülüdey 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 can. Gülüdey can, gülüdey can, gülüdey 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 can. Birden gelgiler. Başlayalım mı? Bilin, ününgör çağırmay gelip kolunuzda. Ününgör çıkarmağa. Buna tuz bu. Şakayı bilindirip Andağın bağla, yeminle tavuş gerek, baldar gelsin. Bu dili şakayı var. Şakir var baba. Batıldık'a bari şakayı sal. Bala. Bala o? Neme, azamat. Yok değiller. Ayıp var mı? Kim bu ayıp var? Oha, çok böyle öğreteceğim ben. Şu dağılıp ömür kılasınlar da. Belek. O belek mi? Belek mi koyun olsun? Buna belek olsun. Belek çok gece. Belek çok mu? Şükürü valgamayda yok oldu. Yok, bizim belek. Yok. Bu, buna hazır. Zamiş be. Tapmadım ha. Hiç kim tapma koysa bile. Şu belek yok. Belekti жақсы запамилать етіп. Қолы жаман ыстық екен, кимелі. Замиш пе? Жоқ. Таппай қалды ма? Бірденле келді болды ана. Болды ма? Азамат пе? Таппады ма? Что-то хармалап атып, қолдарың ары. Мына замиш. Болды ма? Мына азамат. Жоқ па? Кимді таппады? Эме, болды ма? Ким болды ма? Ал çağlar. Кейін екен да, сендермен ұшыраспасам, неме болсам, азбер табышыңар керек та. Жоқ. Бұл жерде 4-5-ге келіңдер. Ұшырашып жүргендер. Қарава, чында ойын. Başladı. İyi bunlar. Yaka bitmiyor. Yok. Burası semiz. Yumuşak. Ayağını vurmaydı kendi hoşuna yumuşak. Bırak жақсы ola. Jen fotoğrafı mümkün ha? İkisinde işi var. Uzun demezsen sen boya katabilirsin. Ayıp birine kalmaz. Bırak işi sen aç.
Ancha dilemesken. Ancha dilemes, bro. Digor ile. Ооба. Ya молодец. Молодец. Öte joğuş bala. Ayakta var mı? Bro katın Jamal Nurat'ta bu. Niye bunca katın Nurat bilmeyeyim de? Öte naçar bala bro. Öte Jamal Nurat. Çıplakta bakın. Bu bıldıraj yaxşı bola bir arabada ketip kaladi. Ne emek beş kerak be? Siz aytib qo'ydingizmi? Bir o'ta yaxshi bola, biroq yaxshini bajalarlaydi-ku. O'ta nachar bola. Shu bola chiqmaydi. Bu çok kıska ola. En kişine kevşedi. Только мына кестируде. Soda kılattı. Я извиняюсь, что так ваш клуб ворвался. Дружище, а что за движуха здесь происходит? Sen hiç yedi öyle balık oldu ki. Gelinçe geldi. Tap gerek. Yerimiz gerek. Kışkan hemen Sol olmayacak. He, Zamir. Kriz sonunda. anda sözden koydu. Bunda aynen miratla oyunlayalım. Böyle barışır. Bir sorumda 5.000 kadar kalır. Karapkan içinde bro. Karapkan içinde. Karapkan içinde. Az jigitlerni bu yoqqa qo'yib turamiz. Jigitlar. Bu yoqdan tizilib turamiz. Ha, tizilib tursanglar, o'chikka turib, ana men aytaman o'yinni shu. Erkaklar. Qizmab qolgan vertinglar. Jigitlar mana o'rikdan boshlab, mol yerdan boshlab. O'ng qo'l bilan cherta turamiz, so'ng yugurib kelinglar. Uni probkani chertamiz. Biroq bakalashka tiymaymiz. O'ng qo'l bilan chertsanglar, sol qo'l bilan o'ng jangar javosinglar. Sol qo'l bilan chersak? Sol qo'l bilan chertsanglar, o'ng jangar bilan javosinglar. Boshlaymiz hozir. Chekadi, nerdan? Bu yoqqa kel, operator bu yoqqa kel. Bu yerga borib turamiz. Kimdan boshlaymiz? Jezdalardan boshlaymiz da. Bo'yina qaraymiz-mi, yo vesga qarab qo'yamiz? Qanday bo'ladi? Kelingizlar. Başlayalım. 1-2-3 deganda boshlaymiz. Qo'lni javobimiz. Nomday qilib. O'ng qo'l bilan chertsangiz, sol qo'l bilan o'ng jaq ko'z javobimiz. Bu yoqda. Bir deganda cho'qib kelamiz tag'i. Probkani chertamiz. O'nglaylar. Yok sol koldan baktım. Sol qo'l bilan chertamiz. Bu chertkada ne oladi? Tushirib qo'ysangiz priz bor ekan. 5000 so'm. Bo'ldimi? Bo'ldi. 1-2-3 chirqab kelamiz. Chirqab. Раз, два, три. Yo'q, to'xta, sharoit. To'xtaga yo'q. Yurib kelinglar. Tars chertib o'tib ketamiz. Biroq tevilib ketmaydi. 1-2-3. Bo'ldi, daqa turib bo'ldi. Kuydingiz. Ne? Muzika koymuş ya anlayamaz. Ya bir de koydu. Şöyle bana. İlk önce 4 kızlı çelik betonun.
Trenirovka. Hazır trenirovka olmadı. Seriyozun var. Böyle iki gözden bulup gitti mi? Solga bolsa. Onголун tuttu, bir göz cevap. 1, 2, 3, kettik. Topta geliyor. Otur koydun. Yok. İki, 1, 2, 3, kettik. İyi, gittik. 1, 2, 3. Baştan ver gelin var. 2, 3, seniyorsun, gittik. İkinci. 2, 3, seniyorsun. Evet, top. Birinci prizörünüz var. Gittik hala cezdelerde. 1, 2, 3, gittik. Gittik. Giyonlardan gel. 1, 2, 3, topta gece okuru. Topta gece. Sana. 1, 2, 3, gittik. Kalmadı kim kaldı? Ha. Almazlık'a 4. şans ha? 4. şans Nailem. 1, 2, 3, ey ulu uzgun. Su vuruş gerek yani bırak. Olda özgür gördüğür ha, realni iki prizör oldu bizde. Var mı da? Повторный var. Üçü Nailem. Başladık. 1, 2, 3, gittik. 2, 1, 2, 3, gittik. Hay! 1, 2, 3. Hadi üçüncü oğlum var. 1, 2, 3, gittik. Gördün mü? İki prizör var, prizmer dağırdan kallar. Tapşırık olmaz. Sponsorlar gana. İki prizör, yakacı. Cezeler gelir. Cezeler gelir. Hemen. Bonus. Bonus prizör. Ama bakıyorum. Uçağlar. Almazlık. 5 yol değil. 5 yol Türk'e kança enerji Buradan prizör yok ama ne güzel. Alıştı. En kanka bulacak. Olacak valla. Neyse orada. Aşk kaçsın. Ver kaza. Açanı koyayım. Ben cürettimi verdim. Ne kendine var kanka. Bunları koysam da görsem. Bunu gör koyalım. Yok. Aç. 500 olmuş mu? Aç.
şekerim Canze canze Sol geçti toyda Dedim birden anamaya Silmeydeken çürükte aylar Xoda şahzmala daya Benim çıktım ortaga karay Xoda şara kısak zayas Ey qarında sesimin qalay Esimni balga disayım Mesbalqiya Xudbasa bileyik şekel bir pardiya Baxtı boluma men garantiya Balqiya, balqiya Esimni balga disayım Mesbalqiya Xudbasa bileyik şekel bir pardiya Baxtı boluma men garantiya Balqiya, balqiya Makabatın nasılmagan, kızılgülüm aşılmagan, karşındığın jasırmagan, kuşu bir ay usulmagan, temurranıp gelip bugün, sana kattı seni koynum, siga bergen gözümün çağım, gözge düşsün seni boğum, gözümün çağım boğumları, gözümün çağım üzülüptü, karakan gözlerine, görmegenler kızılıptı, mağın degen bas kömülün, eli kimden bozuluptı, gözümün çağım boğumları, gözümün çağım üzülüptü. Yersiz milletir mahaba çirkin solay Özünde soluda kara tutunge olmay Yürekte şalladı gajayipsin özün Ündüsümüz şanım kalay Benimle birge bile Kerime kılma kıydı Aşık bu kalı jürek Azık başım büyüge Kulağım katlı ballay Kızalda kızsın kanday Özümde kaldım suyum Özümde kaldım ballay
bir muzika bilan siylu tomoqqa boramiz, ha? Aqirqi muzika 87lar uchun. Aqsoqollarga qo'shib ko'rsatamiz. Дарите женщинам цветы, без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда все цветы. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, дамы. Я подарю тебе пионы, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины, без повода и без причины. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь дарят женщинам цветы настоящие мужчины.
Salamatсыздар. 40 жылдын Video otele kapışıp kalmayayım ben ha. Video otele kapışıp kalmayayım. Ben öğrendim. Baş son kabile. Nereye ulan kadar emirler var ya. Reklam taşıp koyacak. Hayırlı? Hadi. Saç. Buraya ne alıyor? Alır kadar. Sen koy. Evet, birbirini al. Oksuz mu? Biraz ben kovaç oksuz mu? Gel. Gel var lan. Bir. Bular geçeden beri beni kullandı. Ар дайым ден соқтолға, ар дайым үй бүлөңөрмен бактылуу болгула, кармашкан колуңа үзүлбөй, бар болуп, бир болуп, ар дайым ушундай ак дастаркондун үстүнө жолугуп жүрө бергиле. Силерге дагы бир жолу аябай чоң рахмат, ыраазыбыз кыздардын атынан. Дагы бир жолу рахмат ошо эме. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт ошондой сыяктуу эле аялдар жакшы болсо, күйөр да жакшы болот. Балдарга да ден соолук каалайм. Ар дайым ушундай бар болуп жүрө бергиле, ар дайым ынтымаңар ажырабасын. Биз силер менен сыймыктанабыз, классташтар 87-лер десе биз ура деп тургандай болот. Буюрса дагы көп жакшылыктарда жолугайлы. Жамандык артыбыздан кууп жетпесин. Тилеген ой максатыңарга жеткиле. Дагы бир жолу чоң рахмат силерге. Ана дагы бир жолу айта кетчү нерсем, ушул эжекебизге чоң рахмат. Бизге аябай поддержка берген, көп ийгиликтерге жеткирген. Ушул эжекебизге да ден соолук каалаймын. Ар дайым эжеке бар болуңуз, биздин жакшылыктарыбызда ушинтип катышып жүрө бериңиз. Сизге да дагы бир жолу рахмат. Ура! Анда эмесе кадап койсок. Эжекем, аяштарым, барыңыздарга ушу ден соолук. Мына бүгүн кандай өтө сонун жогорку деңгээлде өтүп келатат буюрса. Мына бүгүнкү кызматтагыларга да чоң рахмат, өтө сонун уюштуруп койсуңар. Баарыңарга ийгилик. Кудай буюрса, ушундай эле жакшы күндөрдө жолугушкан насип кылган болсун. Баарыңарга ден соолук, эжеке бар болуңуз, дайым ошентип жүзүңүздөн жылмай кетпей, ушу кыздарым, балдарым деп ушул жерге келип отурасыз да, улуу башыңыз чыгып. Рахмат сизге да. Анан мына жерде айта кетчүлөрүңүзсө, жездерге өтө чоң рахмат. Эми бул дагы чындачы. Экинин бири эле баягы 20 жылдыкка жөнөтө бербейт чынында. Өзүңүздөр келип, муктуу биздин сыйлуу коногубуз болуп кетип атканыңызга чоң рахмат сиздерге дагы. Ушундай эле баарыңызга ден соолук, иштериңизге ийгилик, дагы көп ийгиликтер жетишели. 30 жылдыкта, 20 жылдыкта дагы ушинтип отурганды насип кылган болсун да. Ошондон ала бериңиздер. Катын жан болду, мен катын мени жиберип койгон. Сөз болду, түйдер. Кыздар, бияктар отурдуңуз, бияктар. Бардыңар аман болгула, тынч болгула, үй бүлөңөр менен бактылуу болгула, ден соолукта болгула, бар болгула, бай болгула дегендей. Жакшы кабыл тилектер кабыл болсун. Тынч аман бала чакалар менен жакшы жүргүлө. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Достугуңар бекем болсун мындан дагы. Жакшы ниеттерди кылып атабыз, 25 жылдыкты дагы бирге тособуз деп. Ошол дагы ишке ашсын. Жалаң гана жакшылыктар болсун. Анан сөз менен пайдаланып, эртең түштөн кийин кийге, түштөн бирге ошко чакырабыз.
Рустам, Рустам биринчи бул жакта силерди түштөндүрүп алып баратышат. Ужунга чакырабыз, келинчегиңер менен баардыгыңар келип эс алып кеткиле. Сиздер дагы жездедер. Жетишпей калбайбыз. Бар. Кызыл барактан кийин дейт. Мен бүгүн кетип даярданып турам, Рустам силерди бул жактан алып барат. Жок, буларга керчилиги жок. Эми ушул бойдон мен чын эле 25 жылдыкта көрүшөбүзбү, көрүшпөйбүзбү билбейм, бирок ошо сыйга чакырып коелу деп атабыз эми. Бизди да капа кылбай барып бериңиздер, а? Бардыңар. Дружно ошол жерде отургандардын баары. Кеп калдым да. Ертең аяктап Күтөбүз. Балчалар. Ошуда көрүп кеткиле. Сулайман Тоочу калсай. Мен деле кечээден бери, мурунку күндөн бери айтылып аткан жакшы тилектерге кошулам. Ошо тилектер кабыл болсун. Ар дайым ден соолукта болгула, классташтарыбыз, үй бүлөңөр менен бактылуу болгула. Силердей классташтарыбыз бар экенинен сыймыктанабыз. Эжеке сизге да рахмат. Ошо ар дайым жап-жаш болуп, сулуу болуп жүрө бериңиз. Sevgi beni otur. Söz olup ola jigitler, şaşlık talasan. 20 жылдан бери күткөнбүз, Кудай буйрса 20 жылда жакшы ниет кылып атып эле, ушу балдарыбыз баардыгы ушу ниеттерибиз ишке ашып атат жекесиненчи. Ошо баардыгыбызга ден соолук, узун өмүр, ушу ар дайым ынтымакта эле ушу күлүп жайнап эле ойноп жүрө берели. Бул жерде ошо кызмат кылган балдарга дагы баардык эле балдарга ыраазымын. Биздин балдаргачы молодцы, бүт өздөрүнүн иштерин так аткарышып, колдон келишинче сыйлашып атышат. Бирден бири жогода бул жерде мисалы үчүн бүгүн эл жарым менен калдырышкендер өздөрүнүн немесинен кылып булардын баарын жасап атышат. Эртең Кудай буйрса Рустам неме кылам деп атат, ушундай сыяктуу да. Балдардын баарына ыраазыбыз. Рахмат баарыңаргачы. Ден соолугуңар болсун, ишиңерге ийгилик биринчиден баардыгыбызга. Ошол ал бериңиздер анда. Balcalar, evet. Salamatlık alalım. Ya şu görüştü, kıraatlı bayağı üstünüşte. Okundalı. Allah'a şükür şu günlerge Kuday'ın jettirgen gel. En son mesela bu. Daim şunday görüştü, jürüreyle. Şunday mesela hiç arınmayla. Daim şu varız bir den soğuk versin, uzun ömür versin. Daim şu bir yerde böyle şu seyirlaşıyorlar şu. Günlerde jakşı derslerde jürüreyle. Bizge sizge çok rahmat. Sebep sizin ayoy çok minnetiniz var. Bizge şunçak getirgen, yerden geç işte bu şu bizge akıl nasip berip, okudu үйрөткөнүбүздүн şu emeler bizim özüzge, şu oldu. Sizge de faydası var. Sizge de. Dış boyla, aman boyla şu. Tabii şu. Jakşı oldu. Arız jakşı. Merhaba, emniyet jakşı gel. Aldan başlap mına ejekemiz ошол жерде ошо биргеликте ошо ойлонуп баштаганбызда мына аягы жакшы болуп отурат. Өтө жакшы. Мына ушу 87-нин жигиттери мына кулумдары дегенде мен өзүмдү кошуп кетем, мен өзүм башка жолу койгом. Кулумдары деп койсом мен башка деп мына Алмаз ресторанында 1 жыл мурун Ben uqtum oşan üçün. Ооба. 1 жыл мурда акчаны берип койсоңор. Жок, канча келеби, келбейби? Ne de öyle berip koysunlar. Kanka gelebe деп ошо 1 жыл башта Алмаз ресторанында бронулганбыз. Бардык нерсе Кудай буйрса жакшы өттү. Сонун өттү. Высший өттү деп мен элестетем да. Ya sen ayta almayсың, biz айтабыз. Анан чындыгында эме туура алмаска. Мына биз мына чалчыбызга эжекебиздин колунан өзүнчө койгонбуз. Эжеке кече айтып өттүм, мен ушуга чейин сезбептирмин, билбептирмин. Биринчи окутуп бүтүргөн 11 классты бүтүргөн окуучуларым деп мына. Биринчи силерсиңер депчи. Биринчи ошо. Жаш болуп чыгасыз да? Биринчи классында. Amne sizde bayağı da geliyor oldu. Unutmak. 11. klasta stolun jarmi olsam
Hazır stolun eteğine çene oturalım. Böyle işe verelim. 25 yıl hadi o gözünü. Böyle işe verelim. 25 yıldık, 30 yıldık degen nerselerde yaşıyor. O ayağında ulaylı stoldunca. Ben şunu kalayım. Azıbat to'xtab oldu. Oynap bile oturalı şu. Жақсы es alıp, жақсы oynap 20 yıllık son tosup oynap ülke gelecekler. Sizlerge de rahmat. Geçeden beri жақсы sözler, buradan beri жақсы sözler bolууда. Бардыңыздар kabul болсын. Qol javolar. Qol javolar. Söz duyguları. 3 күндөн бери сүйлөнүп аткан сөздөргө кошулам. Ошол каалоо тилектердин баардыгы орундалсын. Анан мына классташ деген өзгөчө орунда канча дос, жар, группалаш күттүк, алардын аттарын, фамилияларын ошо унутуп калдым да. Анан мына классташтардыкычы башка таңга басканда эч ким унутпаса керек. Өзгөчө ордуңар бар, баарыңарды жакшы көрөм. Ушу көрүшкөндө жылуу маанай менен учурашып, ушундай жакшай учурашып жүрө берейлер. Башталып кетти дейсизби? Баарыңарга жакшылык каалайм. Ал өзүңүздөр. Qol javolar. Qol javolar. Qol javolar. Qol javolar. Berisin. Ha, berisin. Evet. Çayınızlar var mı? Çay. Илья, steak var mı yok mu? Menüde yok mu steak? Yok, steak olsa aldırayım. Yok mu steak? Daha bizden mi? Manda koyarsın. Çay, çay. Lan. Emin kızlar çaldar, gelinler. Şunlarga iyi ardayın seni tanıtau sen meni suyunib bizning balдар qulunday yaxshi darajalarga yetishib deb ayay suyunib ichingizdan to'lqinlanib o'tirasiz bor bo'lg'ular ardayim baxtli bo'lg'ular Valla sen geçen ne gelip oynadın? Benim klasajınız olmayan biz aytamayalım. Bazen size yaşınız var, aytıyorsunuz. Yok valla sen bunlar yaşlı sen. Öte yaşlı. Öte düşünüyorsun. Bilmem. Karış. Karış ara koydun mu çok? Eceke size de rahmat çok iyi geliyor zaten. Şu inşallah. Artık başlayalım. Artık da Basa ben yapmayayım da. Şaşırttım da. Молодец.
Ерланға да рахмат. Айырмай досымызға, айыра досымызға, şu üçüne daha çok rahmet aytıp ketem. Ötte çok rahmet, şular uyuşturan, şular doldu, ötte çok rahmet. Sizler için yüreğimiz Rahmet değil şey. Her sizlere koşulan benim. Nereden durmasayız? Sakar dönüyorum. Beş tane falan zaten. Beni apar bilen mi? Nasıl? Birbirlerine aman bollar. Biz ayıra sinta sizlerge. Sinirge rahmat, gelinçeklerge rahmat. Kızlar barınlarga. Geçeke sizge rahmat. Sizlerge rahmat değil, sizlerge rahmat. Barınızlarga densoğuk kalayın, yüzleri bakıp kalayın. Barınız aman bolalım, var bolalım, bay bolalım. Aytılan kalıp dileklerge başlayalım. Yanlar keteyim can. Gelince soğuk geldi. Gelinçeklerge rahmat, barınlarga. Sinirge rahmat. Ya sen olsa benim bir çok mu olacak? Ayten. Kol çalar. Anda ayıp koyuyorsun. Irda verip koymayayım ha. Gezeke. Girdi, geldi pişin girdi. Geçe bundan bacırayıp koyayım. Ne var? Tamam. Çabuk kalırsın. Ne oldu? Akordeon gerek. Olur. Akordeon olsa Sarı canlıra sana vardan niyaz vera Kimse gönlü zararlı canlıra Ölüm mınca haylarını Gönlü kuşun Sırtın baytırlı gözlerimde canan canlarını Gözlerimde canan hey Gözlerimde canan Gözlerimde canan canlarını Gözlerimde canan hey Gözlerimde canan Gözlerimden canan canlarım Lan da boşalt. Anasını boylusun Kızımı geçeyim ha geçke uylusun Yaşarlar dayanazdı yaşına boylum Oyunları geçke koymusun Yaşarlar boylum yaşına boylum Oyunları geçke koymusun Yarattılar senin işini Sultanımın affak işini Hayranım kessin başkalar acıyı Aslan bizi Hayranım kessin başkalar acıyı
asfalttan bastan. Canımdan ötsün cılmayı ay dallar İşte bizim ay dallar Tükürürsün ay tükürürsün ay Qanday yaxshi
yaşını ekmeğin Çubakta bekim kızı Kubatlı Görüşüm kanday yaşın Görüşüm kanday yaşın Görüşüm kanday yaşın Bayla başınıza Atalar olsun leşe Var olsun kanday yaşın Var olsun kanday yaşın Var olsun kanday yaşın Ölümde yerim bulmakta saymalar Ömür varda Öpülmezsen oynattır oynattır Öpülmezsen Yaramazsan
Майли. Бақыттың бағын аралап, жүректерді сезсем жаралат. Қобаныш қоштап өміріңді, ашықтық бақытты бер алат. Қалқып ұшқансың мал асманда биік, қиялыңды суырып, керемет қот шындығында бір өнер жүрсің сүйіп. Aşık bolup, bu aşık bolup, Жашону оро жалаң нурга. Aşık bolup, bu шашып коюп, Сүйгөнүңө жолугуга. Sen ağlay bir, sen arnay bir, Сезим жандаганда. Aşık bolup, açıp берүү, Жүрөгүңдү bir адамга. Aşık болуу деген сыйкыр сезим эгер билсең, канат байлап алып учат куса болуп жүрсөң. Жалгыздыкта калган кезде жүрөк сыздап турар, сагындырар жаныңды да. Ооба мен да сездим ашыктыктын дамын, сезим келер менин мага, унуттум го барын. Махаббаттын өзү бакыт десем, ашык болуп жүрүү өзү көрсө бакыт экен. Sen bağlay bir, sen arnay bir, Сезим жандаганда. Aşık bolup, açıp берүү, Жүрөгүңдү bir адамга. Махаббат бакыт барагы, ашык болуу жүрөк талабы. Себепкер болсо сүйүүбүз, тагдырды бирге жазалы. Тоңук сүйүү барда жүрөктөр тонбойт, мериздик болбойт. Ашыктарды ардайым жараткан өзү колдойт. Aşık bolup, bu aşık bolup, Жашону оро жалаң нурга. Aşık bolup, bu шашып коюп, Сүйгөнүңө жолугуга. Sen ağlay bir, sen arnay bir, Сезим жандаганда. Aşık bolup, açıp берүү, Жүрөгүңдү bir адамга. Aka telefon görürmeysin. Yakka gelsen nereden ötkür al. Nereye gelir? Hazır ötkürüz. Sımına çayın kuyu içimde. Урматтуу менин алтындай досторум, классташ кыздарым, аяштарым. Барыңарга чын денсаулык, узун өмүр каалайм. Дайым ушундай талашканыңыз сый болсун. Эжеке, сиз дагы бар болуң, аман болуң. Ушу биздин балдарыңыздын сыйын көрүп, ар дайым төрдөн көркү болуп жүрөбүз. Талашканыңыз ар дайым сый болсун. Мен өзүмө, семьяма, жакындарыма эмне кааласам, барыңарга ушул жакшылыкты каалайм. Себеби хадистин мазмунунда келет. Момун адам өзүнө каалаган бакытты жакындарына, досторуна каалай албаса, ал момундар менен эмес деген да. Ошол сыяктуу баарыңарга мен өзүмө каалаган бакытты, жакшылыкты баарыңызга каалайм. Дагы айта кетчү нерсе, мына досторум ар дайым мына мен Москвада жүрөм, мына Салам алейк айыл өкмөттөрү биз отуруп калабыз да. Ак терек бар жок ошолат. Мен ошол жерде дагы досторумдун атын угам да.
Айра көлдүн 87-лери атын ошол жактан да угам. Мага чейин аны укканса бир кадам чыгып калып эле мынтип коем деп нага ким бар дегенсичи. Мен досторум менен дайым сыймыктанам да жигиттер. Мен мындай мактанып айтып кете алам, биздин балдар мына мактанат турган балдар да. Мен кайсы жерде болсом досторумду мактанып көкүрөгүмдү көтөрүп жүрө турган мен досторум бар. Ошого барыңар ден соолукта болгула, үй бүлө бала чакаңар менен ар дайым бар болгула. Жаратканым өзү жар болуп, ар дайым жакшылыкта жашообузду колдоп кубаттап жүрсүн да. Алыңыздар. Ой, какую речь толкнула. Молодец. Ол жола. Недез биринчиден майрамыңар менен куттайм. Кудай кааласа жакшы өттү деп өзүмө ишенип турам, ушундай жакшы өттү Кудай кааласа. Жакшы өткөрүп алдым. Эчеке сизге ham чоң ыраазычылык. Сизге ден соолугуңуз берсин. Көп жашаң. Siz менен сыймыктанабыз, жеке. Кыздар, силерге ама ушинтип убактыңар бөлүп биздин эмебизге келип турасыңар, конок болуп. Силерге ам үйдө бактылуу болгула. Биз ушинтип сыйлашып жүрө беремин. Мен бул ушу менен эми бияны улантып, биз катташып, жезиле силерге ам чоң ыраазычылык билдиребиз. Аяштарга ам силерге ам чоң рахмат. Өзгөчө кол чагалар кылпайлыбы? Ошо, үйгө бакыт кылайм. Тынч болгула, аман болгула. Ошончо. Кол чагалар. Булары эме. Устап кел дос. Мына. Бул арага, мына балдарга, кыздарга вообще эме бар. Устап кел досум, кел куйгула. Это? Жоқ, аз қалды. Ашты бар. Дүндоман арасында күріш бар екен дос. Ел жарғына. Egen күріштерді де жүретін. Жігіттер, папастарым, майрамарымен дады жолы. Құда қаласа 25-інде өткіз алды, аман есен. Шу, біріншісіне Замирге рахматым айтам да. Замир, рахмат алса, шынша баланың басын директері, үкімет программалар түзіп. Негізі бұл жерде ең көп салынған Замир езеке. Шындай неге алып келіп, мынандай программа түзіп, шу достыға рахматтан. Қалған жігіттер, барыңызға денсаулық, ынтымақ, бардайым үшінтіп, ынтымаққа жүре өрәйлі. Құда қаласына 25 күндік неге лауыз атады, сошы құда қаласына ниеттер жағылайды. Ана ежеке сізге чоң рахмат. Сіздің тарбияңыз біз үшін өте чоң. Біз тәзім етеміз. Сізге рахмат. Ана қыздарға да рахмат. Сіздерде бақытты болғыла. Ұстам кел. Ардайым жүзіңізден гүліс кетпесін. Құда қаласа жақсы күндері тойларда қапташайлы, сіздермен. Шу аяштар сіздерге де рахмат. Одан кетейін дедім. Мен аяштар нешеке? Молодец өзі. Ардайым. Граффити түз қой бердің еді қой. Мәдене Жорек Азамат, саңа да рахмат болсын. Балалардың артындасың ба? Негізі мына 25 майға көп салымы салған шу Азамат. Ар жаққа чағып, бер жаққа чағып. Шу достыңыз бекем болсын жігіттер. Талашқаныңыз ынтымақ. Талашқаныңыз ынтымақ болсын. Ардайым шылды бір yüzмен сыныпта жүрер елі. Мен қолдан келші әрекет қылды. Өйтіктер болса, өтін сұрайыз. Yoşan şimdi iş atkanlar ikisini alırızlar. Nereyiz şu? Geçen sol olsun. Rahmat sizlerge kızlar, ballar, yaşlar. Rahmat edecek. Alış ketip turganda Akjola barın orga. İslam'a jet olgular. İnanlar kısıldılar. Barın orga. Rahmat. Bizden sözge çok siz. Ya alı yürek. Негизгин айтып койдум бирок. Ой, неdeyiz ha mahalle. Kuş göster ha birinçiden ne var ha?
Ушинтип ар дайым тыйын үстүнө жүрө бергиле. Кичине кызматтардан качан татып болсо кечиребиз, кечирим сурайбыз. Жакшы салып, жакшы исламан жетип алыңыздар. Анан кетпегиле бүгүн кыздар, Эртең үйгө өткүлө саат 10го. Кош ушерде айтайын, Эртең саат менен саат 10го үйгө өтүңүздөр, балаңыздар, Ушу боюнан чогуңар менен. Ошо бир куш келипсиңер, Ал өргүлө. Азыр тола тур, азыр аяштардан өкүлдөр барбы деп сүйлөп кое турганда. Кабыл эле айтып койсоң. Барбы? Баса барбы? Аябагында кызлап жеп жүрбөйт. Бизге эле сөз берип. Кутулдум. Жо бирөө сурап коюшайын. Андай жеке мына кызмат кылган балдарга катагыбыз өрөйлү, жеке. Мына Элжар, Рустам, Жодар, аяктан узак бар, узак. Туруп койгула, жигиттер. Туруп койгула. Жигиттер турула кызмат кылган балдар. Анан эми аяштарда туруп койгула сразу, кызмат кылган аяштар. Майрамдар улана берсин. Ушу бүгүн 3 күндөн бери уюштурган балдарыма чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Алтындарым бар болгула, бардыңар. Аллахым бардыңарды колдосун. Анан мына бүгүн бизге дастаркон жайган балдарга, чоң рахмат, узак. Кыздар силерге да чоң рахмат, келинкаларга дагы. Кем болбогула. Силер бизди сыйласаңар, силерди Аллахым сыйласын. Ар дайым жолуңар ачык болсун. Жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Ушул чоң ыраазычылык. Рахмат. Анан эми балдарым, ушундай ынтымакчылыктан жазбай, ден соолукта болуп бардыңар. Алгандарыңар менен тең арып, бай биче болуп жүрө бергиле. Балдарыңардын күнүн күчүн бирге көргүлө. Жубайларыңар менен. Анан эми ушундай жайыл дастарконун үстүндө бардыгыбыз чогуу ушинтип кезде чогулуп туралы. Дагы даталарды айтып атасыңар. Кудай кааласа ошондо жолугушалы. Эми бардыңарга чоң ыраазычылык эжекеңердин атынан. Мени прямо аябай жаштык кезим элестетип, аябай мен жашардым. Канча жашка аябай жашардым. Мына силер күбө болдуңар, прямо вместе с вами жаштыгым эстеп. Ушинтип жүрө бергиле балдарым. Алланын колдосун алдында жүргүлө, бар. Рахмат, сөз деле таппай калдым. Силерге ак жол, Майлы узак балдар барыңарга. Не дейсиз? Ар дайым дастаркон чекесин ойноп жүрө берели. Чоң рахмат сыйыңарга. Алла разы болсун. Эки дүйнө бактылуу болгула. Достуңар эч качан ажырабасын. Биримдикте болсоңар баары жеңе салгыла каласа. Şu kızmat kılan gelinlerge hem sizlerge rahmat çoğun. Önceki barımızga. Densoğluk olsun, zamanınız tinç olsun. Жақсы күндер жолушуп жүрө берели. Şu сыйлашып жүрө берели бизде. Көргөн жерде салам алейкум, алейкум ассалам. Ошо силер айсан аман Кудай кааласа кетсеңер, жетсиң жетип алгыла үйүңөргө. Той тамашада катташалы, тойлордо Кудай кааласа. Ошо денсаулык барыңарга. Күнүбүз дегендей мына баары сонун келеді, дагы сонун болду. Мына жерде кызмат кылган жигиттерге, аяштарыбызга дастарконгор аябай сонун жайылыптыр мына. Кызматыңар аябай жакшы. Рахмат силерге. Ар дайым аман болгула, бар болгула, аяштарым менен бактылуу болгула. Түбөлүккө кармашкан болгоңор эч качан üzülбөсүн. Жакшы жашоо каалайбыз. Шундай эле ынтымакта ойноп күлүп жүрө берели. 20 жылдыгыңыздар менен бардыңыздар де. Шулак болгула. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен
жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы жолуккан кандай жакшы жолукса кандай жакшы амандык болсун деши бөксүлөр толсун деши байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши